ایرانی فوج دعویٰ کتا مشرق وسطی امریکی فوجی اڈے سراورشا یک سدشست امریکی ہلاک جبکہ ہلاک ٹپی اہلکارانی سرجمی کچ 650 سربتا ایرانی حکام ردائے اور شک کشیدگی تناظرہ کنک بتک ایران افغانستان پاکستان و ایدگام سیگ ملکا چا درستی سرحد بند کنگے فیصلہ کتاب انشون ردا کشو چلسا بطفتان بارڈر ہوار کی چچا ہم گرینچی سرحدی راہ بند کنک بیتا بے پارچ سویر محتلہ بارڈر بندی چچا بلوچستان دمک تافتان دال بندین تربت کیچ او پنجگور اثرمند بیگے خدشے یونیورسٹی سب کیمپس کھاران دیما تیرگواری ویلا لیکچرار بیران جبکہ کٹپی پولیس بنشون ردا بیران بیو کی مردم پر جار دلاور انعامت بیتا ٹپی لیکچرار ازد طبی کم کے واسطہ اسپتالہ سرکنک بیتا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتی چیر دستیہ دیوان حکومت بلوچستان پسنی فش ہاربر سرجمی وڑا پہال جوڑ کنگے فیصلہ کتا سروزیر در قانونی ٹرولنگ حلاسی ماہی گیر حق کے تحفظ عزم اعادہ کنانا گشتک ہاربر بحالی اچھا دمگی معیشت دیم روی روزگار نوکی ودیبہ نصیر آباد دمک ڈیرہ مراد جمالیہ ناشناسی موٹر سائیکل سوار ایس ایس پی ہائی وے پولیس دفتر سرا دستی بم ارشک تک پولیس ردا دستی بم تراکا چار راہگیری بچک عصمت اللہ تپتی بتا تربتا دو جتائے ویلا زال بلا ہوار 4 مردم ٹپی پولیس ردا تعلیمی چوک سرا دستی بم ارشا 2 راہگیر ٹپی دومی ویل تربت 2 مند روڈ سرا پیشت کا صلاح بندی مردم و سیکیورٹی اہلکار نیامہ کشو چیلو تیرگواری تبادلہ بتا ای نیامہ گزو کی گاڑی سوار فردوس ولد عبداللہ آئی ماتا تیر لگے تک اب سٹی تانے نزدیک کریکر تراک کے حال موصول بتا ونداتی آلہ نردا ہچوڑی جانی تاوان نبی تک دومی نیم گا اکرم کالونی صلاح بندی ڈونگا یک شہریہ چا موٹر سائیکل چاپا کی کوشش کتا مزاحمت سرا ملزمانہ تیرگواری کو تک